kumslo inavi aniki Kithe ashigani solo ketani kini no mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pini amhaki mukutoku tupulani solo Palestinian Red Crescent Society mkono pikiuno Israeli Defense Forces wushimi kono Gaza Strip yegi kan yunis pugala alhokutu bom vesuvetsu chekiu gongno apugi hipola kumuk hawai ipi itagi Israeli Defense Forces wushimi kono Gaza Strip Palestine myokobo az pipeline kutomo ke shuksawa sai ipi ite Palestine Hamas terrorist galami ko dola sagpeu laki Hamas official Osama Hamdan no pikiuno salanomo Israel ga ku yipikana pulo ke pu shaye ningo Hamas galami ko no panong sasa agushim mo veni bi khata vai ipi itagi Gaza Strip Al Ghazi ki bolomi timbidi ge Israeli Defense Forces wushimi ko no bomna rekepitivai ipi Al Ghazi ki bolomi timibidi akhu ka have ke ko dola tim laki ye anga ko no laki ipi itagi Israeli Defense Forces wushimi ko no pikiuno Gaza Strip yege ahu shujaya phugala ningo Israeli Defense Forces wushimi ko Palestine Hamas terrorist galumi ko na alka kive kile kiulo ningo Israeli Defense Forces wushimi ko dola timkini akhu ka havai ipi itagi Gaza Health Ministry ko no pikiuno Israeli Defense Forces wushimi ko no New Gaza Strip yegala a kamila muchula ni solo lompom vesivesikiulo New Palestine timi bidi akhu ka havena timi akheknina muku bidi izavai ipi itagi Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno tupulani solo Israel ga khumi timi ketani tomo no pona ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu so amloke mo kiulo no Tel Aviv phugla igau khave ipi panung no pana Israel ga khu Prime Minister so amloke mo kiu tipo kiye ketani kini no mukuk tumpe relekhisni tupulani solo Palestine Hamas terrorist walam yakono Israel ga khumi khami angkalana sawe ke ko iti tolomo iki phemla na phiki wong ke ipi itagi UNWRM kola spokesperson shakyu Louis Waterrich no pikiuno agushi hipo gong na Gaza Strip yege Palestine mi ko gong na atkuk sho kupuk no shimla vai ipi katami ga khumi khamna atkuk sho la Palestine mi ko kupu chen kimu panung na kupuk no shi ithul chemoi ipi ko katami ga ko na atkuk sho panung chu chikena Palestine mi ko dola kichigi ipegi cheni ipi ena tilena akum to mi ko likhina atkuk sho kupuk no shi ithul cheni ipi amhakhi mukutuku tupulani sololo News 18 Sutsa Kithe no pikiuno Singapore ga khulimi ampe lhopungu bidisha kyu wume hu no li khope mi ko vila pikiuno nie alho lakhi ke eno katawmi lhoko sas lakhi shicheni ipi lina tim ko vila pikiuno kugo nongna ni kun kena ivila impiu ipi ikulo ipi timi kutomo na li alho kucho lakhi kashi pamla cheni ipi kanla lina kusukini mi ko gono shikipivi kupugoge shicheni ipi wume hu no kanla timi kunokono li golumo kena panong sho agime betcheni ipi panong pela abage chuvepe cheni ipi ena kanla panong vu ahuge pliers pe thana chalave pecheni ipi lina li khope mi ko vilo pikiuno nongna goka khijan kela igizla kusuki vilo ipi nongna goka khijan kela nongna ni sumaye ni ena katami lhokoge nongsho amlokemo nani ena igona agime nongsho besnani ipi tigauna goka ni sumasai ipi itage News 18 Sutsa Kithe no pikiuno li khope mi kona goka li sekiuye agi kihila krol hobidi kuthu show shivai ipi Channel News Asia Sutsa Kithe no pikiuno go Singapore yipikango police mi kona li sa tipo chilvekino panungna ampe chigitha ako kila ngwan ki gongno ovekyu pine dolo li gal vai ipi itage asa Kithe no pikiuno tim kona lim la chekyu ye ampe tache show shivai ipi amhakhi mukutsni anigni chalolo Praise Trust of India Sutsa Kithe no pikiuno India ga ko Telangana state capital Ramanthapur lo peda cheruvu lake zula akha katonik tomo thiwa gi kyu tim tomo na ithulwe ipi ikimo ku gong na lake depola akha katonik tomo thiwe kila phumla na phe ipi peda cheruva lake phivela timi ka na chike kona akha tomo thiwe kyu tipako luvena hlochwani ipi
am haki shige ta khani chalolo agents friends presi sasa Kithe no pikeuno iraga ko mosul puglo muslim chini ki lakhi al nuri mosque pikeu alo muslim lomla chike ko timko pithi khania na alka ki pemi ampo lakhi no bom tu khona ki pe pa ge ipi ena bom tipa ko ye mban phizu na police myo ko na ithul vai ipi am haki mukutache mucholani chalolo in short sasa Kithe no pikeuno China ga ku yipikana pana ga ku Communist Party Defense Minister shichekyu tim kini expel shivai Defense Minister shipe movai ipi pakma ye lakina li shangfu lakina wei feng he ipi kma ye ovekyu pinido anigni chalolono Defense Minister shipe movai ipi asa Kithe no pikyuno pakma ye corruption case gukala amik choshim lavekyu wongna ke ipi am haki mukutso ashigani sololo the Indian Express sasa Kithe no pikeuno United States ga ku yipikana pana ga kula teli lakhi m oil momo mustard oil ipikeu ye la khawai ena pana ga khumi khu pelamu peitha pe movai ipi asa Kithe no United States ga ku yipikana pikeuno mustard oil m oil hipola uric acid kutomo ani ipi ena tipo chukeulo no amlok se khami galvechini ipi am haki mukutuku tupulani sololo the Associated Press sasa Kithe no pikeuno Palestine Hamas terrorist galami kongo Israel ga khuna agusha kyu hipolo Lebanon ga ko Hezbollah galami kono Palestine Hamas galami ko sapu kyu lono Israel ga khula alhoku thu bom vesu che kyu gono United States ga ku yipikango Europe continent yegla aga ku sakpe mi kono Lebanon ga ku Hezbollah galami ko I kono akipmi tsve ipi eno panongsho warning bevese ipi United Nations Humanitarian Chief Shakyu Martin Griffiths no pikeuno salanomo Israel ga khungo Lebanon ga khu Hezbollah galami kono alau akum toshi agushi ke pusha ye agushi hipo ye agushi igona kiji lakhi shivenani ipi eno tilena timi ketani tomo agushi hipo wangno agakhu ka havenani ipi etagi Hezbollah galami kongo panong dola commander Shakyu lakhi no pikeuno salanomo ningo Hezbollah galami kongo Israel ga khuna akum toshi agushni pi akapushi ke pusha ye ningo Hezbollah galami kona new bomb ko dola akijeu missile barrages ko vejoi peita ke pushnani ipi am haki shri ta khani chalolo agents friends presi sasa Kithe no pikeuno Nigeria ga khu ahungo kipelo kama dola Maiduguri phugila tupulani chalolo bom mba kiulo timi chigitache akhu ka hawai ipi ena timi chigitoku iwona izawai ipi ena tupulani chalo tipolo Gwaza town la klakupu lakhi ikilu kiula bom athik thu mba kiula aza lakhi anga khapu che kiu lakhi ngo anga tipo akhu ka vai ipi ena kumashi ye mukhum no shiwa chai ipi agents friends presi sasa Kithe no pikiuno agency mkola atosha kiu barkindo saidu no pikiuno timi chigeta che akhu ka have ke ko tipa ko ye khamina itimi ko khamina apu khamina azal hote ko kamina azal hote anga michi cheke ko ipi itagi asa Kithe no pikeuno bomna timi pithive keu timi amko tipa ko ye Boko Haram militant ipi keu galami ko ke ipi itagi asa Kithe no pikeuno Boko Haram galami hipakono ketani kinina chiripungum pelono ishik tolo wanong na timi pithive ke ko ye aki kihila ketani lobidi show shivai ipi itagi asa Kithe no pikeuno agalami hipakono Nigeria ga khungo Niger ga khu Cameroon ga khu ena kat ga khu aga khu hibakola agpna shi chekyu ye ampe kutomo shivai ipi itagi amhaki shige ta khani chalolo Reuters sasa Kithe no pikyuno Israeli Defense Forces hushimi kono Gaza Strip ahungo apeu panung teng hushi yegi klulono chekelono Palestine mi timso alkana vekapitivai ipi itagi Reuters sasa Kithe no ta khani chalolo no pikyuno khetani kini no mukuptumpe relaxation tupulani chalolo ishiptolo Palestine Hamas terrorist galami kongo Israel ga khuna agusha kyu hipolo Israeli Defense Forces hushimi kono Palestine mi alkango bomna vekapitive ke koye akiki hila ketani shigetache showshivai ipi ikimo agushi hipolo Palestine Hamas terrorist galami kono Israel ga khumi pithive ke koye akiki hila ketani lakhina akhekini shape ipi agushi hipolo Hamas galami kono Israeli Defense Forces hushimi pithive ke koye akiki hila akhek thu showshivai ipi
haki mukuso ashigani sololo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno Finland ga khuna ovekyu pinedo agizani sololo no bird flu vaccine the way abo ketoni chigesho mla phelvai ipi asa Kithe no pikiuno Ayeghiqha aga khu kumchadola bird flu injection the way mla phelkyu ga khuye Finland ga khuna atgu shape ipi the way hipakoye timi khona khona aga uks galvekena tipako gongna ke ipi haki kini agizani sololo top Indian news Sutsa Kithe no pikiuno India ga khu Bihar state capital Patna pugila kiptimi lakingo totimi lakina ampe kini show kumsa kimi kile chekemu akutiuna panipu shinki wongna lilumo veki wongna lina lilojipu nemga private part ge thawa chai ipi kugo police mi kona asa tipu chulvekena panongna lilojipu tipu Sadar hospital shikipi vikila sawai ipi Tilena egona imeveki wongna itage ado kamithiu Sadar hospital shikipiviki tipolona Srishti hospital shikipiviki la pa sawai ipi Lilojipu tipo jeye bed prakash ipi ikimu totimi tipo jeye pismu asa Kithe no pikiuno pakmaye chapra court ipi kiulo klak pu shnipi akpu shichekimu Lilojipu no li lunsimove ipi ena ado kamithiu police mi kono legal vai ipi issue sa Kithe hepado nongkam chishkimthi